Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalwelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalwelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalwelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jadi merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian nengai raga ne jadi merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari
dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang luang malu jani sabarin, dikonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kang luang malu jani sabarin, dikonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
tresnan beli ulung digelutan adi inane mangkin beli kalmukti yang janjine pidan ditain ucapang dumogi sweca ide ngemicaya buat sampun berjalan tresnan tiang ulung digalutan bali marine tresnaen saurip tiange sampun bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiange Dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ginanan mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi Mogi swecah yang paman kawin setaka sida barang-barang di wakasan buat sampun berjalan tresnan tiang ulung digalutan bali marine tresnaen saurip tiange sampun bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiange Dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ginanan mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ginanan mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi
Rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kadi ngarepang adi padi dadi kurenan beli kadina bemekurenan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kau ngide hati di angkul pemesun adine ada nakmu wani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline mengejar peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan
satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan.
Adi neng rana yang beli kenal nema dan arti cinta. Nanging adi masih neng rana yang beli ngerasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati, gumine kerasa sepi. Tatkala petang berlingaliwat itu di tengah sepida, itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane nundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngae beli bahagia sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip dan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Kalau petang berlingaliwat itu di tengah sepida, itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane nundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngae beli bahagia sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip dan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli.
pantes nengam tiang muda las hati meme megedi mule ke umahe baja ninggalin tiang ajaib bapa mangken umur tiang sampun roras tiban tu sing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ya sedang megae di gudang tiang gai nang pesirapan bapa bapa tua bapa nista tang runguang tiang dikeng kene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin bapa bapa tua bapa nista tersayang ang tiang ulian sayangnya ibapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan nanging tiang rot ngerasa yang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa mangken umur tiang sampun roras tiban tu sing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ya sedang megae di gudang tiang gai nang pesirapan bapa bapa tua bapa nista tang runguang tiang dikeng kene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin bapa bapa tua bapa nista tersayang ang tiang ulian sayangnya ibapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan nanging tiang rot ngerasa yang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa
Adik itu kan bini. Suing kan, ale kae. Do tole, timpale, sakani. Ibu padenglah. Kira keduen begini. Hancur. Kegodan hidup sing ada nawa, tu sing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyutan yang sing ulian pipes, bisa masih ulian bisa ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke ane bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon adikku renang. Mara masa selan nyasal taken pejalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan emat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beli ne kalbek jalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sing mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan. Ngawaya di mandingan beli ngajak soma pisah ke ane bepadenganlah kaden beuling pidan hadi benawang lacur beline angon adikku renang. Masa selan nyasal taken pejalan hidup ngawai adi ngampul misi lagi cerai ngorahan emat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beli ne kalbek
lan mati. Bali masih basing kuat, hidup di bawah tuntutan. Sin mampu beli aman, hadi kemewahan. Adenan bercerai, yang terus buka ke kene. Ketimbang beli mati berat mepesan. Ketimbang beli mati berat mepesan. Ulun padu kerja Tuai manam semahi Moga si domangku lap karya lang pagi Aksamo tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikene pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejatine tolik muda beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. No belok ke walos radolan patilah mungkin suwe kelawam mangkiunang po itu menadi jan panggul mandi mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muka beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muka beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki.
ide dange sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal ulyan prestasi Jani ngalih viral ulyan sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mengkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aim kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal ulyan prestasi Jani ngalih viral ulyan sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mengkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Pindah ngomong
petagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan kesalon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan kesalon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan kesalon pulang buin perawatan tuara
Ento karman iraga demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih ruebine de serta temedampingan ada beten ada ne duran mangdene imbang ne gelahang jani titipan ide yang widi tua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang hang jani titipan ide yang widi tua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang
pergi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sarang mapupul sangkaning hati sayang gani mangkin pacang memergi pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagai masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatang rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye puninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagai masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu